Ima li boljeg prostora za početak naše priče o jelovnicima sa brodova od ovog povijesnog broda Karaka? Jednog od najboljih brodova svog vremena tijekom 16. i 17. stoljeća. Dubrovčani su ih gradili ovdje u Gružu, međutim replike Karaka su se gradili također u Španjolskoj pa i u Engleskoj. A kako su ta putovanja bila duga? Naravno, svaki brod je morao imati dobro razrađen jelovnik, a po strogim propisima Republike na svakom brodu je bio i kuhar, i to vješt majstor. O tome ponekad zavisila i sigurnost, ali i mir posade. Prema tome, ovdje na Karaki danas možemo kuhati jedno pravo dubrovačko jelo, a to je popara od lastavice, onako kako ih priprema još i danas u brodskoj kuhinji. Na brodu Karaka mi pripremamo poparu tako da prvo izrežemo ribu. Riba je kokot. Glavu ćemo jedan prepoloviti. Ovaj drugi dio ćemo izrezati na fete. Potom ćemo ribu dobro posoliti. Potom ćemo ribu složiti u teču. Dodat ćemo patate koje su izrezane na ploške, svježi luk i petrusin. Prelit ćemo maslinovim uljem i prekriti hladnom vodom. A tek toliko da pokrije ribu i krompir. Sve ćemo to još posoliti i dodati crnoga papra. Potom ćemo to staviti na jaku vatru. Kad je krumpir gotov, poparu vadimo u zdjelu, prelijemo je i uhom, malo svježeg petrusina i opet je možemo preliti maslinovim uljem. Ovdje uz ovu dubrovačku poparu, u društvu Frana Radoševića, kapetana posljednje od svih Karaka, zapravo možemo osjetiti možda i onaj sjaj koji su uživali dubrovački kapetani na svojim dugim plovidbama. Jelovnici su svakako pratili te epizode, naravno ne uvijek raskošni poput ovog. Međutim, on nas uvodi u priču o jelovnicima i skromnijih i manjih brodova. Pa ipak, makoliko bili samo naizgled jednostavniji, brodski jelovnici bogati su raznim sastojcima. Pa tako i ovdje, na ovoj kočarici koja iz Šibenske luke svakodnevno isplovljava prema svom arhipelagu i vraća se bogata ribom, krije se jedan gastronomski paradoks. Naime, uvriježeno je mišljenje da plodovi mora i riba čine jelovnike brodske kuhinje. I naravno, ako to konstatiramo, sasvim sigurno bi pogriješili. Uvriježeno je naime ribarsko i pomorsko pravilo da se na brodu kuhaju i pripremaju jela pretežno sastavljena od mesa i povrća, premda naravno nije isključena da kroz tjedan iz kočarske kuhinje ne izađe neko jelo od ribe. Tako, ako vas ikada put nanese na neku koču, uvijek se posadi odužite mesom, a nikako ribom, jer ona u ovom ribarskom svijetu, koji često zavisi od dobre sreće, ima ponekad i snagu uroka. Pa sada stoga pogledajmo kakav će nam jelovnik pripremiti majstor Viktor Aras, više puta nagrađivani šef raznih kuhinja, a u mladosti nekoliko puta proglašivan i najboljim brodskim kuharom, budući da je kao kuhar oplovio svijet i oceane. Evo, danas ćemo se malo prisjetiti moji dani mladosti kad sam bio na brodu i počeo sam radni put baš na brodu. I sada ćemo pripremiti jedno jelo kad bi se brod, gdje bi se veselila više kuhinja nego posada kad bi dolazili u luku, a ploveći po moru po 30, po 40 dana i do 50 dana ne vidjeći kopna, spremalo se mornarska večera. Mornarska večera koja se sastojala od salata od krumpira, salata od fažola i salata od mesa. Evo, skuhali smo krompir kojega smo iskidali na ploške, kuhali smo govedinu koju ćemo sad isto iskidati na ploške, na rezance. To je to. Dodat ćemo još kuhani fažol. Dolazi do začina gdje ćemo najprije izredati kapulu na ploške. Sad ćemo malo začiniti. Dok još u meso dodajemo malo rajčice na kockice.
Sada dolazi do klasičnog začina. Znači, papar, soli, zatim ide maslinovo ulje, kvasinu dodamo, pomiješamo. Sad smo došli kraju, začiniman i sad je spremno za serviranje na pijaci. I doista, nakon kušanja ovog ribarskog jelovnika, možemo razumjeti zbog čega je meso, bogato kalorijama, važna sastavnica ribarskog života. Naime, more zahtijeva teška odricanja i izlaže ribare velikim naporima koji umornom tijelu nalaze okrjepu upravo u ovakvim jelovnicima. Mogli bi najme jednostavno ustvrditi da su upravo ti pretežito mesni i povrtni brodski jelovnici najbolja mirisna i okusna nagrada za sve napore i nedaće kojima su ovi kočari bili izloženi u svojim svakodnevnim malim pustolovinama. Već smo rekli da se svaka prava landovima, ali uostalom kao i mnoga druga riba, može loviti na razne načine. Pa ipak od davnina do danas najrasprostranjeniji načini ribolova su parangal i mreža. Biramo dna kako za koju ribu, naprijed malo. Za ugora se pokazalo najbolje grotovito dno. Di je sikadi su grote, a za pase, golube i drugu landrovinu je pjeskovito dno bolje. Naprijed. Nju zapravo treba i pripremiti kao i svaku drugu ribu. Pa nije na odmet, budući da pričamo o antičkim terminima, i ovu nigrilandu potopiti i pripremiti onako kako kaže stara antička uzrečica koja se upotrebljava još i danas. A to je da svaka riba, pa i landovima, pliva 3 puta. Jedan put u moru, drugi put u ulju, treći put u vinu. Takva jela od landovine pripremit će nam i Skradinjanin Ivan Bulat. Evo ga, evo malo sa vatru pripremamo pa ćemo ovoga ugora staviti na gradele. Sad ćemo posoliti, pobiber, pouljiti i stavit ćemo na gradele. Evo sad ćemo malo, kad se gradele ugrijale, namadati sa uljem, da se to ne lipi, malo očistiti. Ovo je sve panceta od velikoga ugora, a rep i glavu ćemo staviti lešati, pa ćemo malo utisno napraviti lešoga ugora, da imamo jedno i drugo. Na malo maslinova ulja stavit ćemo kumpir, skidat ćemo kumpir na krugove, sad ćemo kapulu, biber, sol i sad ćemo složiti ribu. Nalit ćemo vodu samo da ribu pokrije, što mi kažemo utisno. Stavit ćemo malo lovora i malo petrusmena. I to je to. Ovo će se kuvati u vlastitom toču oko pola sata. Evo sad ćemo pogledati jer je uvatilo boju pa ćemo okrenuti. Dobro. Evo ga, malo maslinova ulja da ne bude suho i dobro će biti. Ovaj prekrasni brod Tijat, koji kao da je doplovio iz neke pomorske bajke, već više od pola stoljeća prevozi putnike po dalmatinskim arhipelazima, a pogotovo posljednjih godina od Šibenika do Zlarina, Prvića i Vodica. Tijat je i simbol naše pomorske tradicije, pa po svojoj eleganciji i maritimnim odlikama nalikuje više jahti nego starom putničkom brodu i ploveće kulturno pomorsko dobro, dio naše zajedničke brodograditeljske tradicije. Naše je mora stoga sasvim sigurno bogatije zbog svog ljepotana i miljenika Tijata. Pa onako kako se znao odužiti svojim putnicima, tako se Tijat i svakodnevno odužuje svoje posadi. I to vrsnim jelovnicima, koje među ostalim kuharima na Tijatu priprema i meštar Marinko Magaš. Evo za ovo jelo danas ćemo ruleta, da ćemo dati malo ugora, kokota, pavuka, imamo škrpina i ovdje ćemo malo škampa, čistimo škampe za na kraju staviti. Stavili smo teču, stavit ćemo ulje, ugrijat ćemo ga malo
Evo stavit ćemo kapulu, malo ćemo izdistati da se malo uvene. Ovo je više manje na hladno, domaći brudet. Evo sada sićemo ugora na malo veće pete, komade. I za brudet je najbolje kad ima više vrsta mišancije ribe, onda je bolji. Evo sad imamo kokota. Imamo evo i 2 škrpine. Evo kapula je gotova. Smo je makli, sad ćemo posložiti ribu. Sve ćemo staviti malo peršina, malo luka. Stavit ćemo 2-3 deca biloga vina. Zalit ćemo vodom. Stavit ćemo malo pomidora. Malo papra. Staviti kuhati 40-45 minuta i to je bilo to. Evo sad, pošto je brudet pri kraju, sad ćemo staviti škampet, tako da pojačamo malo brodski brudet. Još 10-15 minuta i brudet je gotov. Danas postoje i vrlo luksuzna plovidba, poput ove jahte iza mojih leđa, na kojima suvremeni odiseji krstare našom obalom i otocima. Posvuda su posijane i marine, poput ove skradinske, koja u jednom idiličnom pejzažu govori podjednako i o brodskim jelovnicima. Na takvim brodovima se, kao što smo rekli, uživa u brodskom životu podjednako kao i u brodskoj kuhinji. Ta pomorska otmjenost vidljiva je i na samom brodu, podjednako kao i u njegove unutrašnjosti, salonima, sobama, posebno kuhinji iz koje već kuljaju miris i okusi suvremenih i profinjenih brodskih jelovnika. Takvo jedno jelo pripremit će nam iskradinjanin Tome Računica. Nalazimo se na suvremenoj jahti i pripremit ćemo jedno jelo koje ima svoje antičke korijene, ali smo ga prilagodili suvremenim uvjetima. Radi se o telećoj jetrici, pripremljena u jednom dijelu kao ala venecijana, ali oplemenjena sa suhim smokvama koji će dati poseban štih i gustoću ovome jelu. Dakle, na tavu ili prsuru ćemo dodati malo masnoće maslinovog ulja, kapulu rizano uzdužno i pričekat ćemo dok se sve malo to ne zastakli. Evo, kad smo kapulu malo užutili, izdinsali, dodat ćemo malo soli, da je malo još više da sol ubije. I odmah potom ćemo i jetricu, teleću koja mora biti friška, isto rizana na malo duže rezance. Odmah ćemo dodati i prstopad petrusimena, samo malo češnjaka. Kad smo u pola užutili, odnosno izdinstali ovu teleću jetricu, dodat ćemo smokve, tako da se i one malo opustu, koji će nam dati na kraju šug. A ono što je najbitnije, da bi postigli taj ukus dolce garbo, odnosno slatko kiselo. Kad osjetimo da nam se već pomalo lipi za tavu, dodat ćemo malo biloga vina, ali pazite, pomalo, ne da nam pliva, u više navrata, da bi postigli šug što gušći. Da bi pojačali taj dojam slatko-kiselog okusa, dodat ćemo samo par kapi ačeta balzamika, pazite da nam ne pobjegne. Dodat ćemo samo jedan listić lovora, isto tako ćemo malo popapriti. Evo, jetrica alla venecijana sa malim dodatkom suhih smokava je pripremljena, jer moramo paziti da jetrica ostanu unutra raskasta, a izvanka da su zapečena, tako da bi nam dali svu osebujnost svoga okusa. Pa kad već govorimo o brodskoj spizi, možemo kazati da su stari Grci, baš kao i stari Feničani, smatrali brod svetim bićem i da je ljudski rod dobio nadahnuće za gradnju prvoga broda
izravno od bogova. Stoga su ti moreplovci, najveći moreplovci antičkog svijeta, zapravo u brodu vidjeli nekako produženost svoga duha i kroz pučinu su i podmorje osjećali vezu sa bogovima. Ali kao što smo već jedanput spomenuli u ovoj emisiji, brodska spiza često nije od ribe. Jer riba, kao što smo vidjeli, zna na ribarskim brodovima značiti i urok. Prema tome danas ćemo napraviti jedan venecijanski rižot koji se zove riso al cavroman, a to je vrlo stari rižot koji datira negdje iz 15. stoljeća kada je riža došla u Veneciju i priprema se od janječeg buta i graška. Eto, za sada nam se ova kapula, čini mi se, dovoljno zazlatila, pa ćemo dodati na komade sječeni but mladoga janjca. Malo ćemo popapriti sada. Evo, nek se sad još pri kraju smo pirjana. I sada u temeljac od janjećih kostiju, dakle, stavljamo grašak koji će se unutra prokuhati. Dakle, janjetina je već pustila svoj šug i sada ćemo je podlijevati sa ovim ovdje temeljcem. Evo sada kada je janjetina već pri kraju, dodajemo jedan stvarno onako dodatak istoka koji je u antici bio nešto sasvim uobičajeno, a u Veneciji tog doba kad su počeli, kad je otvoren svileni put i put začina, je bilo također uobičajeni začin, a to su klinčići. Eto. I budući da se radi o jednom rižotu, dakle rižotu drevnih moreplovaca i koji dolazi iz domovine rižota, dakle iz Venecije, onda možemo kazati, početi za prvim osnovnim pravilom za rižote, a to je da se prave rizi. Uvijek moraju biti rizi posebno odnjegovane za rižote, u ovom slučaju arborio riža iz doline rijeke Po, i nikad se ne peru, tako da se čuvaju svoju emulziju. Uvijek se moraju prije nego što budu gotove isto tako zastakliti, kao što smo zastaklili ovu kapulu i slaninu na samom početku. I onda podliti sa prvim dijelom temeljca, bez obzira što uđe nešto malo graška, taj grašak će se kasnije u tom rižotu i tako raščiniti, pa će dati još i svoj okus samom rižotu. I onda što je vrlo važno za svaki rižot, pogotovo venecijanski, pogotovo brodski, pomorski, je da treba uvijek uliti malo bijeloga vina. Sad ćemo na samom kraju dodati ovaj grašak, odnosno biži i još onaj ostatak temeljca i pustiti da se to zapravo samo skuha u tom vlastitom šugu. Posljednje pravilo o rizima, to je da mora biti, dakle, na zub al dente, dakle izvanka meka, unutra da se osjeća riz i al onda na val. A to se postiže tako, kako Venecijanci kažu, da rizi moraju biti mantekilati i istovremeno kremati, a to se bez pravoga masla ne može. Sad dok se ovaj rižot ovako al onda na val zapravo sudara sa provom svakoga broda kroz tisućljeća, vrijeme je da se kroz jedan povijesni recept zapravo vratimo i jednom povijesnom brodu, a to je Dubrovačka karaka sa koje je počela cijela ova priča. U našoj plovidbi gastronomijom brodskih jelovnika, eto, opet smo se vratili na karaku. I naravno, u ovom brodu koji i dalje isijeva sjaj Dubrovačke republike, završava naša priča. Ti su jelovnici slični valovima. Naime, valovi koji dolaze i odlaze ne ostavljaju traga, pa isto tako ni jela brodske kuhinje.